Maka baik lagi orangnya pakat pegah bid'ah kan Sayyidina Abah. Yang kata kenya mentah hansip belum. Hansip kota belum. Bahkan Nabi Muhammad kan indikap panghulai dan yang mentah. Panghulai seluruh alam. Ana sayyid waladi Adam wala fakhar. Lungnya adalah penghulai umat manusia, penghulai anak Adam wala fakhar. Hana sombong ya Nabi. Lum pegahnya kan karena sombong, tapi lum putera. Karena dipegah oleh Allah dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan hai Muhammad. Dan salah sebuah nikmat Nabi yang diberi Allah kepada Nabi kita, nikmat suyudah, yaitu nikmat kesayidan, sayyid manusia. Sayyid Anbiya wal Mursalin, penghulai Nabi, semua Nabi, semua Rasul, penghulai seluruh manusia. Bahkan penghulai malaikat, penghulai jin, penghulai seluruh umat makhluknya manulah Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan hai Muhammad. Ini berkah oleh Allah. Maka kepengah ana sayyidu waladi Adam. Lo nyusaid umat manusia wala fakhar. Jadi ni tengokkan bak selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nya ubud ha menda. Ya, biar jenah nama keun pi Sayyidina. Ya, ubud ha nunggu wala fakhar. Ya, kan sombong. Ya. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina. Ubud pegala ubud. Puat dia Sayyidina. Puat dia Sayyidina. Sayyid kamu, Sayyid nayo kan? Kan Sayyid nayo ni Muhammad, kan Sayyid nayo mendang, Sayyid alamio. Maka ubud dengan Sayyidina. Kau ubud dengan Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina. Maka baik lagi orangnya pakat pegah bid'ah dengan Sayyidina Abah. Yang kata kenya mentah hansip belum. Hansip kota belum. Bahkan Nabi Muhammad kan indikap panghulai dan yang mentah. Panghulai seluruh alam. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidil Kaunaini was Tsaqalain. Ni apa ya ke? Nyampak pi bet si mana keun Sayyidina mana tadi nyampak ya Allah bi rahmat sejahtera ada Sayyidul Kaunaini was Tsaqalain nya karuh mandu lat batat kaya bete dunia akhirat karuh hina mandu tapi bet kan tu lagi biasa mandu Sayyidina mandu mana lu pegah bumupum danyo nunggu nyawa belah deh si bid'ah bawanya itanya yang kakek mandang hansip kota apa bid'ah. Ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.